Evo, zamolit ćemo vas da nam se predstavite. Ja sam Misada Duratović, rođena sam 54. godine u Bišćanima, tako živjela sam, bila sam u Zanovićima i tu sam doživjela 92. Evo sad je ovo 30 godina poslije svega ovog što se dešavalo, ali kao da juče bilo. A ko je to juče, da tako kažemo, prije 30 godina ubijeno u ovoj prostoriji iza vaših leđa? Ovdje u ovoj prostoriji ubijen je moj muž, Emin Duratović, i ubijen je jedan djever, Kasim Duratović, i ubijeni su moji dajđići. Moj dajđić Fikret Ališković, Ifet Ališković, moj dajđa Jusuf Ališković, moje komšije, tu su bili, sad ne mogu svi, bio je Ismet Duratović, bio je Hasib Duratović, Said, ne znam sad što Saida, bili su mnogi komšija. Da. Ko je ekshumiran od ubijenih vaših? Ko je ekshumiran? Ko je do sad pronađen? Ekshumiran mi je muž, ovdje što je ubijen. Da, gdje je on pronađen? Na kojem lokalitetu? On je pronađen u 3 grobnice. Pronađen je u gore onoj Jakarnoj kosi, pronađen je u Tomašci i negdje su našli još neke kosti izmiješane koje ne mogu dvojiti, on je sasvim malo pronađen. Njegovo tijelo nikad neće biti sastavljeno. U njega su kosti sve zdrobljene, valjda s tim prenašanjem iz grobnice u grobnicu i tako da je samo jedan dio njegovih kosti sahranjen. Onda je moja su braća ubijena tamo u Bišćanima na Hegićima. 3 brata sam izgubila. Mirsad Hegić, Nihat Hegić i Nazme Hegić. Mirsad je bio 56. godište, svi su mlađi od mene. Nihat je bio 62. i najmlađi brat mi je bio 70. godište. I tamo su mi poubijani i 11 članova od moga Amidže je ubijeno. Smajo Hegić, njegov sin, Mujo Hegić, Alija Hegić, Hilmo Hegić, Fikret Hegić, unuk od tog mog Amidže, Damir Hegić, isto unuk, njegova kćerka Džepka koja živa na Hambarnama, njezna 4 sina i muž. Ubijena mi je jedna moja Amidžišnja ondje isto u Rizvanovićima i njen muž. U kući svojoj je ubijen. 2 djece imala to. Tako bilo je. Kad vas čovjek ovako pogleda sa strane, rekao bi, evo ova gospođa ovdje bezbrižno živi, ne može se na vama ništa vidjeti. Kako je u vašoj duši, kako je u vašem srcu? Pa, znate kako je moje srce? Hvala Bogu imao sad se ove terapije što kakve se dobivaju pa se čovjek malo liječi da opstane, ali ovaj mjesec, juli mjesec, svake godine, 92. Kad dođemo ovdje iz dana u dan, svaki dan je neka posjeta i tad mi dođu neke slike koje su bile i sve mi se povraća ponovo. Zato moraš da odeš ljekaru, da se liječiš, da dobiješ neke medicine koje će te smiriti, koje će te... I uvijek tako se to ponavlja. Prouči se i ponekad doba? Dove se redovno uče i šalju svim mojim umrlim. To je na prvom mjestu. Jer život moj je život stao. I ja više ne mogu da plačem. Ja mogu samo da se tresem, mogu da mi u grlu davi i tako da ne mogu, ali suze, kada nema suza više. Kakve su vaše reakcije kad čujete da još uvijek ima ljudi koji su sve ovo na neki način osmislili, sudjelovali u ovom, a da nisu izvedeni pred lice pravde? Možda nas sad negdje sa strane gledaju, a da nisu dočekali to da odgovaraju za ubijstvo vaših najmilijih svih ostalih. Ima li pravde? Kakav je ovaj svijet? Pa, da vam pravo kažem, pravde nema, jer svi su oni premalo osuđeni. Ili nikako nisu osuđeni. I danas dan hodaju slobodno. Ali eto, ja jedino što imam svoju vjeru i vjerujem u dragog Allaha da će on jednog dana da sve njih kazni na neki način koji, mislim, to me jedino tješi. Da ima dragi Bog, da on svači i on svakog vidi šta ko radi. I ja mirne duše mogu reći da ne mogu, nemoćna sam da ja neko kažnjavam, nemoćno je i ovo nas što je ostalo, jer prvo su nas protjerali, preselili, poubijali, ovo što je ostalo ovdje ne smeta njima.
To je bio njihov cilj, to je planirato nekad davno negdje. To nije planirato samo ovdje. Ja mislim da nije planirato samo ovdje, sam svjesna, nisam glupa toliko. Da je to isplanirato i da se to još uvijek planira. Jer naš narod i danas raseljava, niko se nema gdje vratiti. Ova Bosna stoji na istom mjestu kako je bila. Ništa se ne dešava ovdje pozitivno, ništa se ovdje ne dešava da bi čovjek rekao da bi se mogao ovdje da vrati, da živi, jer je to sve još uvijek, ja mislim, pod tuđom komandom. Mi se zahvaljujemo na ovom kratkom razgovoru. Molimo vas da prihvatite to što smo morali danas razgovarati s vama, sve u svrhu istine. Istine, znam da nije lako da se prisjećate svega toga, ali vi s tim živite 30 godina, budite se i spavate. Hvala vam. Ali volim i da se ovo čuje i da ovo ostane negdje zapisano i da se znaju naše. Ja svake godine dolazim ovdje od kad je otvoren ovaj centar i svoju djecu dovodim i oni znaju i pamte ali volila bi da to ostane negdje zapisano u našoj istoriji. Mi nikad nismo svoje istorije pisali, mi lično. Uvijek nam je neko drugi pisao istoriju. To nije dobro bilo, ali evo sad imamo priliku da i mi zapišemo nešto što lično mi. I da okrive one ljude i da znaju i da oni trebaju da dođu, da god oni to ne priznaju. Nema nekog napretka. Kad oni priznaju ta svoja djela i što su uradili, pomirenje mora biti. Mi moramo živjeti sa tim narodom, ali oni moraju da shvate da su oni to uradili. Hvala vam još jednom. Prijatno.